So mga tayon, kakabsat, kinigayem. Anda iti sila tayo nga balatong nga sagpawan ni titarong kan parya kakabsat kinigayem. Nadamat iti pinabot nga sili. May kayon kakabsat kinigayem. Liplipas may nga nagburas iti mais. Gibaktas ti tuturod. Iti kakabsat ti panangan dito, nawara-wara kami. Ti panangan midti kakabsat tapno hang kamasinga kano tapno ado ti makambaw mapangkaji-igid Napundo ti labay ko. o madayo ka dyan ti kakadwam tapno hasta ka ma-enjoy mo ti mangan diyan nga may concentrate mo kana iti mangan ti ado yung no makiabay ka siyempre mabain ka di ka mut mo o labay mo nga kat ado ka mabain ka so kadwa na dito iti agsisihin nga mangan kakabsat kinigayem kita yaw kita. At dati adayo mo di jay. May 3 metro siguro ti kadayo na. Iti matig tutuon. Nyapay nga masidsida dito kakabsat kinigayem. Mga tayon. Grabe ti masida kakabsat. Dito iti sili kakabsat. Nasa nga paryo. Grabe mo ti panaglulururak. Dakalan ti pagyanan ta. Tal-talo mo ti kargana. Nakadupay kakabsat kinigayem iti masida kaslasan pa nga kiskisayan na gitay masida dapay dito iti torta ko na datoy tarong nanigkan iti itlog so nalpasa ko nga nanganay. Thank you very much kada kayamin amin mga kaibigan ko mga ka-viewers Luzon, Visayas and Mindanao. God bless us all kada kayamin.